الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Алакан жайып, дуа үмүтүндө суранган бардык дуа тилектерибизди өзүң кабыл кылгын я Раббал Алимин. Эли журтубузду, мекенибизди асмандан жерден келүүчү балээлерден, кырсыктарынан, өзгөчө табигат кырсыктарынан өзүң сактагын я Раббал Алимин. Аллахым, коңшулаш болгон мамлекеттерде бүгүнкү күндө табигат кырсыктары болуп кыйналып турган учур, ушул берекелүү күндөрдүн урматында суранабыз. Аллахым, ошол бир туугандарыбызга өзүң жардам бергин, өзүң жеңилдик бергин я Раббал Алимин. Биздин мамлекетибиздин келечеги биздин жаштар. Ушул жаштарыбызды Кудай Таалам ден соолуктарын чың кылгын, имандарын бекем кылгын, имандуу, адеп ахлактуу, сабырдуу, илимдүү, билимдүү жаштардан болушун өзүң насип эткин. Биздин жаштарыбызды жаман жолдон, азгырык жолдордон өзүң сактагын я Раббал Алимин.
Жаратқан Құдай Таалам бардығымыздың тілектерімізді қабыл қылсын. Ат-тайбин ат-тахирин. Валхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Айтыңыздар, марек болсын.